Mae'r Gweminarau Datgloi Arweinyddiaeth yn gyfres o ddysgu proffesiynol ar-lein. Pwrpas y gyfres yw cynnig cyfleoedd i arweinwyr addysgol ar draws Cymru i ddod at ei gilydd i wrando ar siaradwyr uchel eu parch, i drafod a chwestiynu ac i gynnal sgwrs proffesiynol. The Leadership Unlocked series is a real opportunity to come together from wherever we are across the Welsh education scene to listen to people with experience, with expertise and with deep research understanding, talking about the way leadership can affect all of our jobs. It influences the education reform journey and it helps us all to feel part of something really big, to be proud of leadership in Wales. Mae o'n mynd i herio'n syniadau ni, mae o'n mynd i atgyfnerthu rhai o'r pethau da ni'n gwneud yn barod, ac mae o hefyd yn mynd i galluogi ni fel arweinwyr i wirioneddol edrych chydig bach yn bellach i'r dyfodol mwyn sicrhau bod ni yn parhau i edrych ar sut mae ysgol yn gwella. Fi di elwa o'r gyfres mewn nifer o ffurf. I ddechrau, rwy wedi cael profiad o wrando a dysgu oddi wrth arbenigwyr yn y maes, arweinwyr enwog megis Stephen Heppel, Laura McAllister a Mick Waters. Fi hefyd wedi cael y cyfle i gwrdd â phobl newydd a chael y cyfle i drafod a datblygu syniadau. Yn sicr mae'r gyfres wedi fysgogi i edrych o ddifri ar fy arweinyddiaeth i yn hunan. A mae'r webinarau wedi ngorfodi i greu amser ar gyfer ymchwilio ac i greu amser ar gyfer cydweithio hefyd. Often we don't get that opportunity to just stop and think about what we're doing, why we're doing it, and what's going on outside that can support us really. And I think the time and the opportunity to speak with other heads is invaluable. If you're going to become a good leader, you have to become an authentic one. And that's just a posh way of saying you have to be yourself. We were born to be ingenious, creative, playful, imaginative, brave. And that's the future of education going forward. So look around your school. Look at it through your children's eyes. Look for ingenuity and playfulness and imagination and challenge. And that's the future of your school. Dros y pythefnos dwytha, dwi wedi bod yn cymryd diddordeb mawr iawn yn yr amgylchedd dosbarth, boed yn sain, boed yn carbon dioxid, boed yn golau, mwyn wirioneddol sicrhau bod ganddo ni'r amgylchedd dysgu gorau phosib ar gyfer y plant. O ran yr hyn dwi wedi dysgu, fi'n teimlo mae pob un o'r cyflwynwyr wedi'n annog i feddwl y tu allan i'r bocs fel petai, gan i bod nhw gyd wedi'n ngorfodi i wneud ymchwil pellach. Mae'r gyfres wedi arwain i feddwl yn greadigol, i ystyried newidiadau ac i rannu syniadau. Fe roddodd yr ystafellog torri allan hefyd gyfle i ni ddysgu ymhellach, gan roi cyfle i ni fyfyrio, i drafod gyda chydweithwyr ac i'n rhoi ni tu allan i'n amgylchedd saff arferol fel petai. The series offers a chance to come together as a group, even though it's virtual, to spend time with people who provoke thinking and challenge our understandings of leadership. And most of all, to swap opinions with people in different parts of Wales about the reform journey that we're all on. Byddai yn edrych yn fwy beirniadol ar arweinyddiaeth yn y dyfodol, gan gymryd amser i arwen ac i ystyried newid ac i annog creadigrwydd. Yn sicr, mae'r holl gyfres wedi'n gwneud i feddwl.